Ay, kumusta ti panagdinayo kin ni Ben, anak ko? Okay kayo kadimot laang? Wala nang. Naragsakak, taado ti kwartak. Magatang ko amin, akayat ko. Ay, Main, anak ko. Oh, apay akaslasan kayo naragsak. Akwa. Nakadkadlaw mo't ngamin, anak ko. Akwarta laang tikinayat mo kan ni Ben. Ay nananang, di yun balik sanday ta. Noan niya timadlaw yung isulatan. Di yun isawang pay. Ta sana mapaglibakan day ta. Ay, anak ko. Ay, wen gayam, adakwar tayo. Ha? Adtoy, ikan kayo iti kwartayo, nanang. Sangaribo day ta, ha? Ay na, amangan no sa pulan ti asawam dagita itid mo kanyak. Saan, nanang? No intid nan kanyak, awanan ti pakibiyangan na. Nasingpet ni Ben, sana naimot. Alaan yun ti kwartayo, tapumanawak matla dagos. Ay katagyaman ak nga rod, anak ko. Sige, mapanakon. Indagas ko lati kwartayo. Okay, mapanakon, nanang. Sige, anak ko. Aganad ka iti panagmanehom. Ay, talaga nagbaliwan ti langat, anak ko. Manipod na kay asawa kin ni Ben. Kaslag lang-langan abak nang. Di kutsi pa yan. Ben, honey, naalam mo ti pensyon mo? Intun bigat, honey. Honey, tay allowance ko, ha? Di mo liplipatan. Wen, malipatak ayamot dayta. Saan? Ay, wen gayam. Sukatak ko man ti cellphone ko. Apay, naumamadagosat. Kagat-gatang taladay tayo dinaminsan ngal daw Jak gayam kayat dito a cellphone. Jak kursunada, honey. Anya? Please, ada ka barbaro kayat ko a cellphone. Isuntigatangan ta, honey. Okay, sige. Kas itiin karikin kay di santa pa'y ngagasawa. Itid ko amin nakidawam kanya. Ay ayatan ka, Main. Ay ayatan ka mat, Ben. Honey. Kat, pangtadam nga rudan iti may sa pa cellphone mo, honey. Nakagatang kamutin iti sabali pa cellphone mo. Kwa, itad ko na kaninanang ko. Sige. Sikati makaam mo, honey. Thank you talaga, honey, ha? Nagsayaat ka kanya. Awanan ti pangisukatakan ka. Sikalaang ti ayatak, aging at maudi nga angis ko. Kastak matkan ka, Main. O sige, agawid ta nga roden, honey. Inta pa'y mangan. Mabisinak. Kalpasan na agpasyartan tupay. Kwa, adapay ko mapapanak, honey. Sa dino? Kwa, nakita ti cellphone ni nanang. Kuyugan ka na. Duwatan na mapan. Tenta pasyaran ni nanang. Umatang taniti ka ng tayo. Napno, pagsasangwan tayo ijay. Saanan, honey? Agbati kan ta mabiitak laang. Agsubliak matlatagos. Anya? Ay, awan mood ko itang aglower, honey. Baliwan tandun tagkuyog arumwar. Inakla ito to cellphone. Kalpasan na, agawid ak matlatagos. O sige nga rod. Sikati makaam mo, Main. Itakas na nga rod na di balay, honey. Tala mo ti kotse. Wen, honey. Thank you talaga. Sir, awang ka di pa ni Main. Nakaluto ak nga minan. Awan pa'y nga rod. Diyak makontak ti cellphone na. Ha? Napanan na nga rudan ngay, sir?
Kuna na mapanalaitan ti cellphone ni Nanang. Awan mo tan. Anya? Ay, makapadanag mo ti asawak. Ay, Ay, di kayo nagdandanag, sir. Tapuso yaw. Paumay siguro na itayan. Pawidan. Nay, adawag yaw, sir. agyaman ak. Hello, main, honey. Ayan mon. Hello, honey. Sorry, ha? Traffic. Kanlobat na kitay. Ayan mo nga rodan. On the way akon. Traffic laan. Okay nga rod. Sige, tagman-maniho ka. Agad ka, honey. Okay. Thank you, honey. Bye. Bye. Love you. Ayan na kanon nga, sir. Paumay ka nun. Na traffic. Pinagdanag nakmanen. Kunaklaki din wanyan tinapasamak iti asawa. Siya nang, ada ibaga. Apay gurdaw. Anyaman tinasagap mo adamagan, wano chismais. Ni siya nang mate. Anyat pagkikitam kanyak, chismosaw. Kumay! Apay di mo aglunan day tangaw galay. Kano sikatin news reporter dito yung lugar tayaw. Agtal na ka mamut siya nang. Anyat tibagang maya. Ni Main, kanayon ko, matiliwan nga da kay ninawag na iti cellphone. Anya? Kahit among mga do ti kagayam na. Adaw ti barkada na. Ang mga numay sa kadakwada ti kay ninawag na Imposible Gumaratigit mo ta makisarsarita iti cellphone. Anya? Kin pasaray isipat-sipat na pa iti manay iti angin mo ka. Madlaw makilkilig jo. Unay mo day jayan. Anya? Ay, subsobraan man ti istorya maun. Saan mo ita? Pudnaw ti bagbagak kulak lang aruday. Ay sos ka. Di nakto mo patyan. Agtal na ka man? Amo kung ti style mo. No, sana masubran ti istoryam. Makurangan. Makamo ka, ano di ka mamatay? Nakita nga raw. Makilkilig ka makisarsarita iti cellphone. Kasabali ti isam na sika. Ay, agtal na ka. Ang mga nod na makangagkang ka. Ingka kagtrabahon. Panawan na dito yan. Isturbo ka matititrabahaw. Ingka jayan. Ben, honey. Ada ko makidawakan ka. Anya dayta? Ibagam, honey. Basta laki di ka balak. Apay kit din na dyak ipaay. Kwa. Hay. Boring gayam na awan anak ta, honey. Main, pangaasim. Di mo kumamot kidawan kanyak ti dyak kabailan nga ipaay. Amumot sa anak ka makaputot. Tabaugak kat nga rod. Saan mo taparikot day takat? Adda remedyo iti dayta. Mangampunta, honey. Nukas na, kayat mo ti mangampon? Di mo kayat idi, saan ka di? Idi dayta. Ang amita, kayat kon. Main? Kayat kun ti mangampun iti ibilang tanga anak. Sige, honey. Kayat ko launay Idi pa lang ay bagbagakin ka dayta. Ngam di mumut kayat. Dakkel ko maitan ti anak ta. No nagampunta idi. Di kag tanag. Dakkelan ta ampunan ta. Saan ta na problemaan ti mga awir kan kuana? Sino ti ampunan ta, honey? Kun mano titawin na. Honey, iso ni Junjun. Ti bagbagakan kang ampunan ta. Junjun, iso ti asawak. Ngagbalin mo tan nga amam. Agmano ak, sir? Manutawan mo on, iho. 20 kon, sir. Daddy, kunamon ka ni Ben. Junjun anak. Tamani po dita. Da kami nagiti dadakkel mo. Mami, kunamatan kanya. Mami. Honey, kabagyam ka di. Uwan, honey. Anak ti kasinsin ko. Kasla kanakak. Apay,
Saan ka nga gis eskwela, paro? Saan, sir? Ay, daddy, marigrigat kami lang amin. Awan kwartami ang pag-adal ko. Ah, O anya, honey. Ipakita ka din kan kuha na tagbali na silad na dito balay? sige, honey. Makamukan ken kwa na. Ben, honey, anyat makunamit ang punta. Di ka madanagan, nasingpot ni Junjun. Di mon samot kayat nga ampunan ta. Kwa. Pasensya kan, main. Naklatak lang amin. Kung naknubing ti bagbagang maampunan ta. Barumot gayam. Ay na, may mayatan ti kasjay. Tapno saan ta na problemahan ti mga awir kan kwa na? Saan ka di? Unmat kid di sigurado ka nasingpot ni John? Wen, honey, awan ti rumba nga pagdanagam. Kasinsin ko mismo ti inana. Main. Ang no di mo kayat? Okay lang. Pagawidak nga rodan ti kanakak. Ore santa na mangampun. Ore awan anak ta nga rodan. Ne, sana kasta, honey. Kayat ko honey. Apay kit din na saan. Kayat ko, honey. Oho, imposible mo daitan. Siya nang, jakpat yan, pulaos. Anya man ti di mo patsyunan, gurdaw. Jakpat yan nga ampun na dyan lalakay. Anya? Adaya, magkasta. Makaisa, makitipasikin dyo. Kanbaliktad nga isang. Unay mo na tama, mangampong ka 20 taon na. Unay mo tangay, lalakayan. Anyaro di kaya mong ibagangay. Ang muka, andamanin sa baling agtartaray di tautag maun. Ika man na nitidaka sa kay papananain. Ay, basta. Jakpat yan nga ampun na jay. Urag pinustata siya nang 5 kasaut. Manjak mo Naitakot ti pakipuspusta akaon. Oh, urawan. No di mo kaya't di saan. Ni Sir Ben di ka pinustak. Oy, tangiwa mo. Intun mangag na ka. Ay, dakas ka kinisar. Hoy, anyat pagin narasaasan nyo dita? Ay, Makitam. Sikan tumang amin gurdaw. Agin na dayo kayo manadwa dita? Ha? Uwan, ma'am. wine, main. Nay, agsarsari tadamain kanti ampun nay tardain. Sika mo kami. Anya siya? Sika Nay, agapapatan samay. Di ka nagananad. Sika tisan nga ganan. Ay, saus. Anya nga tangay, ti pagkapapaan na gitido ha? Honey, rumor ta, taintag pasyar. Ay, maditirik na kani. Aglaladutak. Anya? Ne, apay ngay. Jakman amo, honey. Si kalatan ti rumwar. Awan ganas ko. Intag pa-check up Jak kaya tikasta makitkitakin ka, main. Awan sakit ko. Banog ko la siguro da ito eh. Napanan nyo ngamin ka ni John ni Kalman. Narabyan kayo asimangpat. Kan inaldaw kayo na rumwar. Papapanan nyo honey. Awan. Ipaspasyar ko lang tampunta, honey. Madya talaga tirusok ko. Excuse me, honey, ha? Anyat mapaspasamak, iti asawak. Ben, honey, talaga ka di nga ay ayatan nak? Unay-unay, main. Nga uray, makabasulakan ka? Mapakawanak nga ta? Dinak nga ta kagura, honey? Kwa. Depende siguro dayta iti nakabasulam. Apay ngamin. Ben, aday pudnokan ka.
Kat sapay la ko ma. Tama pakawan kan maawatan nak. Ha? Anya day ta? Masikugak. Honey. Anya? Masikog? Kasano na pasamak day ta? Sino ti ama ti sigog mo? Kukwa. Ni Junjun nga ampunta. Anya? Ben, pagkawanan na ko ma. Amo ka man nakawat ka. Amok nga ayatan nak. Isama pagkawanak. Saan ka di? Nukasta. No ti atap ko. Awanan ka itibain. Likag ti agpanunot iti sana nasayat. Diyak kaya ta panunutin nga da relasyon nyo iti bagpagam nga punta. Ngam ita. Si kamot lamis mo tinangipod no iti dayta. Ben, ayayatan nak. Saan ka di? Mapakawan nak. Sina ako ni Junjun. Taganayon matlati panagapa mi. Balang kontis ka, baba. Ben, pagkawanan ako ma. Ikari, kagbalbaliw akon. Pumanaw ka niti sang wanak. Balang kontis, ababay. Agnaad akon diti balayo, nanang. Di na kun kayat ni Ben. Ay, una yan tinararamid mo, anak ko. Di ka la nagpampanunot matan. Tiamok, mapakawan ti asawak. Tiamok, maawatan nak. Tayayatan nak kat nga ron nanang. Ngamsaan mat kayam. Uray asino siguro nga asawa ta agsaad itibiyang na. Talagang agsakit tinakam na. Agasam day ta, pinagparang mo nga ampon day jay alalakay. Ngam, ay na, nagalas nga ramid ti kasta. Nanang. Nala, pag nakmam day ta, kanday ta ti maganab mo, ta inabusom ti kinasing patyasawam. Day ta ti dusam anang luko kang kwana. Pagbabawyak tinaramit ko, nanang. Mababain ako, nay. Gapo iti panagbasol ko iti asawak. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Please like, share, and subscribe. Thank you.